food again. Bye. Bye, honey. Love you. Yummy. Please subscribe and then review. Bye bye. Hello everyone, so welcome back to the vlog. By the way, hoje loron domingo dia 27. So yeah, ini mak last vlog iha tinang 2020. And agora how estão ready na? Am neng rua atu ba cidade, am neng rua la Halimar lai. Atu haretok ia cidade ni situação nusa. Tambah ia ne komesa lockdown Fali Ona, kalian lorin etang la Halimar. So hasenede, ita sul malu yan ba, okay? Bye guys. Hello Nathan. Nathan ni foun ne guys. Come on, Jawa. Sorti ba tesi tia? Tambah kondulat tesi. Oh my goodness, lockdown tang. Barbershop taka hotu latte na fuk sayon salos. Ia estrada mas kareta ladun barak. Bas halai has normal na fating. Maybe fui close guys. Yeah. Fui close. Bas barang lah barak sih. Persija tuh cidade hare toh ima barak lah. Parece tambah loron bot depois agora ini lockdown. Nebe hare laran hanesan babain. I love you. Listen, Daddy's there. Oh, it's Daddy. 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 Honey. Oh, ini lari Amida. Oh my god. Look at my feet. Mommy, look. Look at that. Yeah. Hey, baby. Okay guys, ami cidade na mere situação que cidade mas né. É marame. Balo toca música e soring ne ba. Agora hatu lori nei tamba McDonald's ai am nang ruatu. Hola le McDonald's take away. Pois ami buka fatin dia kira ami say bahang. Come on Nathan, let's go. McDonald's. Louder tuang. Nathan yang Happy Meal. Hot nuggets. Hadang toy. Ketchup. Am neng rua Nathan mana McDonald's. And agora am neng rua Lava Park. Buka fatin dia kira tour dia pois mahang. Oi ami sai husi McDonald's ami sorte Napo. Napo kan service delivery kalai. Nebe oi hetan job ida he McDonald's. So ami sornya la live date. Agora hene media na tu cuida na. Hamlah mus main na guys. Oh imhare na bane ma barak los. Kandu samer ema barak litang. Nabele uang. Mommy. Nabele papa. Ne kruat ne. Mana? Parne kandu ita mai hasa samer kapaslos tambay funan serne ne. Nasa be funang ho tu galay ne bitare kapaslos. Let's try to go where I want to. You can go this way, right? Yeah, I want to go there, but I No, want it's to go closed. Oh no. Ami atu batur. Oh iha kadera da soring na ba? So ke dalang hene ni serta katia. Okay, latung fa bakrai tok. Padahal papa. Dia kelo ang asula tata da. Hi kadera da nemas em naman tur hela. Pasensya oten sa latung ba oh kraik na ba. Tempore manas kar dia kita bel tur he dut leten serne. Agora tempore maliri hasne dut serne ne. Maske la udang mus bokong guys. Tambah maho beng kalang nya ngale. Okay guys, ami tur ret hene. Am lokwe tu la dog buka tam fatin tam borsida ha serne maliri na gale. Naran tur hene de tana. Hantele wang. Here. Here, please. Wait. One chicken nuggets. Chicken nuggets? Pasensya ami tur thene na guys. Emana tur lamnya soreng. Maybe dia tambah kadera ne naru kala luang. Maybe dia kela.
Paciência tour itu na tambat buku fating ini be. Tam biasa fating saya tour barak nene. Oh ya soring na baso ke orang matan sir takat kia. To paciência am tour itu na. Yeah. Entah handi kala. Yeah. Okay. Mi ham bosu na. Ohi halur netang lah Halimar itu ya park. Merubah Fali cidade. Lau batok west gate larang hare to. Matenek. Hemo hoto for tawi halisho. Good boy Nathan. Well done. Now filho itababe. Mark Spencer lai. Agosto las hola pang he Mark Spencer. Netaka ne wang. Neta kartama banene guys. Netaka. Okay guys, ami agora he Mark Spencer. Maya to hola pang. Tamu ser matang harelos baby ni ropa ne. Oh my god, so cute. Meron na ba? Oh my goodness. Cute los. Hey, come here. It's your birthday. Oh no, pound ha bukan ne hotu tena guys. Modelo hanesan ne so ke sira kuak kedang. Ni paciência foto de gira nena kare. Oh mane hela. Oh yes ne. Mane hela guys. So ke ne kikuang. Oh. Which one you want? You want any donut? Nathan? And this one. How Nathan got a boot? Hola hela how ni masker. Ba oing. Ami hela Napo motor para hela ne. Nathan hatene nyedere nye motor manebe. Stop. Nyebe hela ne. Daddy is coming. Daddy. Nya tene hela hane. Nyare motor nya tene. Daddy. Halo guys. Napo serviso hela. Nya halo delivery. Ne Nathan ohi amro mai hane nyare motor nya tene daddy. Say bye bye daddy. When Nathan grow up, Nathan ride motorbike, okay? Bye. Bye. Bye daddy. Bye Nathan. Do it again. Bye. Bye honey. Love you. Okay, kolega sira how Nathan. Lori hela sasang. Mommy, I think that one. Okay. How Nathan lori hela sasang. Batao hela uma en agora amne ro ba fali. Sainsbury here Temple Square yang ne. Kol hori hola fali modo. Tamo oi haba tes ko. Buko mortahang lai ha. Depois sorte oi haube. Hanoi hat metu helo jasina gale. Sorte mbro netang latung lai lo sogati los tamba be. Lo jasina taka. Oi hau netang atu babe. Wes gate mos la zadi tamba. Haware usi dog ia security nai hat kera ma hamre kera si hebe. Wes gate oi ne gale. Nebe hawre ai duke hauga sa tempo batoti hen bama. Emang la fotama hanesan det. Nebe oi amil labe. Laba wes gate ya. Fating de biasa emang mai be. Barak los kereta im hare hene para barak los ne. Nene, mamu los. Asda taka, Max taka, Matalan taka, GD taka. Pokoknya los sira husina bato fali hene ne taka hoto. So Sainsbury ho paung lang loke. Baby ohing lorong lau barak ne. Nathan gosto los hemo juice dan ini. Put it both ne wang. Take the big one. No. Small one? Yeah. Okay. Let's go. Come on. Ayo. Hi, Mommy. Here we go. What you want? I want to drink it. You want drink? Yeah. Okay. Fasa 5 ulog. Good boy. Good boy.
Yummy. Like it? Yeah? Yeah. Guys, wohi ami ba Mark Spencer ne hawa kara klo satu hola pound babain hawa ne bane gala. Me hakon ba cidade na house sempre liu si Mark Spencer hola sere pound tama sere pound gostolos. Me be wohi tama pound lai anta hola idane ida tu puli mapi hawa tolu depois hawa ho idane ne hat me larang na betida mo sene pound de fali modelo sa ser tunu tomak de depois me sira kwa kabelak ne. Oh my goodness, kita manas liu kia kita tahu mentolong bah hampir gosto o selai kita tahu deho manteiga mas jadi gostolos wala sane de neta nya dedi foi uma fila mai me bem ni bafal na guys ne mai lori de besera ai manas hobe hamnya rebusado sukair hotang ne dodol kacang, permen dodol kacang. Napo minha primo foi matou o Timor dia 23, né? Ne benye tomai ya lori a minha masako falon rua e matene haukum tem gosta usa masako gala. E depois haunia be sucar, busaro sucar, ho bem. E depois ia de 24 kala ami tem, ami bolu ni ho nyali me hangala. Ne benye ni hakar khai manas kala. Sema lo ko hangai manas. So ni dia sim hakar kan tau abang bafote. So que harusnya napo tempulaya, oh napo liwa sira, napo bafote ai manas lo tu guys. Ne pasti ho tu kleu. E depois hora busaro sucar ida ta. Hamnya na ton ni phone ne. Au han loron dua hote na guys. E depois ho ida ne. Permen dodol kacang. Oh my goodness. Ora sendom how be. How atur ne. So agora minha manas barak los guys. Ida ne. Ai manas Timor, ai manas lotuk. En idane how fuing mabe halo rukutahan laiha nebe manas ho nenedet ho be derok det hasane so manas barak los agora how halo hela juice avocado tambayane subembe coklat tidak hanesan itanya Timor ne lai antang halo hasane det juice avocado mas how blender tena en agora how tabako ya. Okay, I'm coming. Nalai ewang. Resto ne hamo hemo. Ruane hato bajalera. Himare? Avocado ne, ye resto mane. Enau hemo hene de. Pra hemo hoto apa sekarang? Gosto demais. So how tem modo hotena hela det nang mano, how tunu hela nang mano tasak pronto na. Deta harisona pues nimos hangona. So ya guys, how sinti vlog bohing lorongnya hasnede and itu sasur malu pali ya vlog tu irmai, okay? Bye mister nabi mas subscribe, please click subscribe and like, comment, no more share. Bye guys.